Всем привет, меня зовут Настя, и сегодня мы с газеты «Забота Арчи» снимаем опрос горожан на тему газеты и журналистики. Данный опрос посвящен Дню национальной печати, который проходит 1 июля. Лиги национальной печати эге ханага тагар тохоймит тибедду, тохнучкай дахду. Билин еще вот толах, да. Кинег бая такаторади. Бешет беккилит. Вот эге санага тагар журналисты дете хайдах сайдара болой. Журналист лета. Ты бекка хайдан я бала котта. Билин олоққа. Теңнан коттаққа. Уркулоғы тетеннераққа. Журналисттер үдәқ салы хайдар. Бекка хурияллар. Ағастық саналарын етерлер. Шует. Это ханнык туймада да хайгата болду. Сақайры да болду. Кым да болду. Бекка хуриял. Доверяете ли вы журналистам? Иногда они могут там приукрасить немножко, но в основном да. Откуда вы узнаете новости, что читаете? В основном я читаю РИА Новости и иногда в Инстаграме. Там Якутск Ньюс, Криминальная Якутия. Вот такие примерно. И последний вопрос. Каким вы видите будущее журналистики? Будущее журналистики. Я думаю, что в любой области и сферы есть куда дальше развиваться. И я надеюсь, что в нашей республике появится больше новых специалистов в этой сфере. Я думаю, журналистам нужно поработать как следует. И более такие вопросы, которые интересуют нас, читателей, да? И вообще не только читать, но и телевидение должны вот эти вопросы все поднимать, острые вопросы, и обязательно доводить до населения. Мое такое мнение. Чем занимаются журналисты? Пишут новости. Ты сам что любишь читать? Я люблю читать энциклопедии, географические, астрономические. Как ты думаешь, детям твоего возраста нужно много читать? Им нужно много читать. А для чего? Чтобы больше знать и была хорошая грамотность. Эге санага тагар сагалык картох тибеди. Осынатан қағаттар хин хепке хырдаталар дегеннебін. Үләхет жон туһунан әлбәқтік кәпсүлләре боллар. Итен осынан ол вакытта тәңгә кардылылар демен осынан журналисттар үлелерин хөбүлүгүн хергибин. То вообще хайка тугу ага катам барагаты. Тугу билигити. Ата үләхет жон туһунан ол үләхет жоннар биографияларын туһунан истияктан барабын. Кинлер кайда хитиспеттерин бәлерин үлелергер осан хитихилерин ин туһунан ичакка веретер билхиннерер күрдүк. Эге санага тагар журналист идете хайдах сайдара болой. Отан мин хана бар журналист идете бу олоокытта тәңгә хайдар дигәнмен дигән. Билеген отан әлбәх информационный ите арас берилер дә баллар, оннан кагыкка да хурияллар. Онна ол вакытта мен ханак бер тәңгә кадылылар дигәнмен журналистлары үлехет бирнә. Бегене боллана баста көчталбыт алын себе көчталбы боллады класс көчтала баста это 2 класстын 3 класстын сагалам болу бегене коган урттардан коган сүрер айымны хорер тетраттагы деп онны биле фантазиядан сайыннар деп күрдүгәтә онны ол хорер оглору 5 класстан юный корреспондентен кружокка буттара. Ол 5 класстын 11-ке дейре беге де кагыт тахара нуман хорыймыт бу каскел кагыкка арас статьялары ытаммыт бәбит улуспутта кагытыр статьялары ытаммыт онны күләлән кәлбеппит онна ул ханнык толкуйду барбаккабын мен журналистикага кирерге баһарымдым истене кагытыгар эппиттак этим жетинне курдук мен улугун бардати ол быстак түгенттен Төтүс класс көрүнө хэдден белем болга таккыбыт уругуйунан кепсәнгә аян бем хури буттан онтугам тасан калан эмиске онтон сохояммын онтон тептеммин диякка хеп факалы бем ити идем болан калбыты билген хана такпына. Онтон ала хылтан мен де
белем болга уну оройон кахатыгар элбактык субъектим. С детства задумывалась над этим вопросом, какую профессию выбрать, и мне было интересно много, поэтому решила остановиться на журналистике, потому что она включает все сферы жизни, экономику, политику и так далее. Вот. Мен жаны кытта кепсербен өблүбүн. Араны жаны бардан кытта билистим, билген холора бу ләбит сыллар бар. Тема ден раз теманы билер көрөр үчүй булайы нар бире теманын ләбәккә. Онун бар төчүй. Оройон кахатыгар үлдир корреспондент түстә бартыр бар. Оны кинеқа бу мен манер белем, оны манер мохдиктакын бу тема менеден оны хок түстә бартыр. Ол гынан баран мен бир самый сөбүлү темам спортты хырдаты. Спортты оны тустууну хырдаты. Ол гынан баран журналист эргитте айдыла кулакта. Эти магана битин кудук бир теманы улан ол онун аря токтур боллагана кини көрүүтө онна кини эггете ари карак калар. Журналист идете тахин бир кахан багарар былыр гыттан бар профессия буллады иде. Онун былыр гыттан билиңәңел бар булларын өсүдө сайдан хеди ханыбын. Журналисттен бу күннәгы сонунлары хорияр эреден болбатах. Кини ырытылары рахнай төдереңиз коонок сатылары онна жаңы хәргә тахарар кини ураты тохтак булады. Ден каан багарар мандык ки востребованный ден ахалы тохтыны. Идденер. Бир идденер иде болу диханы. Оркуттан даганы, билигин даганы, инникетин даганы бар болуга. Чопчу үлели хыджар журналисттар үлелерин септөктүк сыналлаан кинилери сайыннарыга элбак конкурстар дагытан, көрүүлөр дагытан, беги тылбытын үретини, onu таркатыны га үле барар, onu ол сайдын, onu ол токтан калымын, ол өссө иннеки кайдагара өссө сайыннаран эхиллере тоолар үшөй болду дейби. Кандык барар идага ки вереннегene ол үдетин өссө чөгөттүк багылыр, onu чөгөттүк ис деген арыян бейтигер дуойны улар гына үлелжир. Оттон мен этегер олок кыгастык бир тунен такмына бир этен хундулус болун төлөк канада. Я думаю, что для этой профессии нужно образование, вот, потому что нужно уметь общаться с людьми. Мен идемен сөбүлүбүн. Мен буланы билеген далбар хотун журнал көлөлүбүн. Жактар журналгар, жекеркен журналгар, аны буланы бетте курутун тугут далтабыт. Там били үчөй холуннар, тугара жогурдак чаннар, туктеп куду. Осан мен билүр контингеним. Олен үлүбүн. Журналистен тугуй, журналист бизик олар бат. Элбактык келер барар, элбак эхнегитте билсер алтыхар, элбак кураттары дөйдүлары көрөр. Хеп анын журналист тугуй хырдатары. Журналист була кей ологон хырдатар. Анын журналист үлете кадар мора кудук, океан кудук. Бу колобора onu бартын баалаатым, onu бартын биллим, журналист идетин бартын мен кайдым жиркеним мен onu кей хога болду жаны. Тоян күнтен күн айы, жылтан жыл айы ологон дарыян хер, хайды ого була турар, журналист онна хайдан хер, onu көбүтө барда кеңгән хер, сонун болан хер, бастан бу аныгыга бир кемге качатын жалла. Мен маныкындак буны эн мега төмөтө жүргүн же, колобора. Же? Оттан мен бебине текусеп онна мен курдук визир жоннор качын эттен илегаттар. В плюсы входит, наверное, то, что ты всегда в курсе событий. Ну, не вижу минусов в этой профессии. Беги бир национальный республика боллак бутте. Би беби тылбытын сакалар тутан олорор, onu бәчәт түнән, оны сакылы хаңаны сайыннарыга бияка үле бога барар.
хакылы бечет бар, хакылы кинеге таккар, хакылы кагаттар таксаллар. Мы спросили мнение горожан о журналистике национальной печати, чем она хороша и чего ей не хватает. На этом у нас все. Спасибо за просмотр. Всем до свидания.